ungamthola nawe Jesu uyisimangalo alright ngifuna ukuba siyivala omama balilizele intombi ziscreame obaba bashama khona singakwenza inhloko esontweni ake same futhi sengamthola mina ungamthola nawe Jesu uyisimangalo ophila ngene yabo alright ngifuna ukuthi manje ngifuna ukuthi ke siyiphendule futhi ngoba awugcina kumthola uyamthola mase uyaphila sanibonana esontweni Jesus ake sithi uyaphila gemena uyaphila kimi angaphila nakuwena angaphila uyisimangalo Jesu ophila gemena urati lo Jesu ophila kimi nawe lo Jesu ophila I'm afraid. Hallelujah. Ngifuna ukuthi uphathe noma intoni ngesandla engasukusinda kodwa uphathe engasukusinda nje hayi bafowethu are you ready yabona ngifuna ukuthi mangaba kukhombe secala wakho uvule space in between are you ready sizokhipha ushukela manje sizokhipha usawoti manje sizokhipha iBP sizokhipha i-high blood sizokhipha umkhuhlane sizokhipha amakhaza sizokhipha yonke into are you ready
intombana Jesu, intombana Jesu, intombana Jesu, intombana Jesu, intombana Jesu. Yini bafwathu ay baba hallelujah. Yes. Ngicabanga ukuthi security lapha. Ngicela nje tata ozoza akhonje umuntu. Nizosithulela ukuthi khambe kanjani namhlanje. Are you ready?